Mi smo se odredili prema energiji, prema energetskoj učinkovitosti i to na nekoliko područja, dakle na područjima baš proizvodnje čiste energije, zatim na zgradarstvo i na energetsku učinkovitost u prometu. Šparne hiže su zapravo direktni proizvod projekta Intens. Uključili smo se u ovaj projekt proučavanja dobre prakse iz zapadnoevropskih zemalja. Mi smo odlučili da zapravo svoje izvore povežemo sa ovim saznanjima i da iskoristimo mogućnost poticane stanogradnje, da to povežemo sa niskoenergetskim konceptom i tako su nastale naše prve pasivne zgrade. U ovoj zgradi sam već 1,5 godine, znači sad ide druga zima. Prije sam živjela u stanu i u kući, režije su enormno različite. U kući vam je grijanje mjesečno 1500 do 2000 kuna, stan vam je negdje oko, slična kvadratura, oko 800 kuna, a prošlu zimu mi je, znači najskuplji mjesec grijanja je bio 140 kuna, tako da velika je razlika. Mogućnost vam je da ne morate otplatiti, dignuti kredit odmah 100% stana, nego 70% stana vi dižete u startu kredita, a sljedećih 30% vas grad čeka 20 godina. Ne? Tako da smo više manje svi onda kreditno sposobni to dignuti. Europa kroz ove fondove pomaže nama da ostvarimo ono što nam je doista potrebno. Dakle, svaka jedinica lokalne samouprave vrlo dobro zna što su njezini problemi. Možda je bolje početi od nekakvih malih ili manjih projekata, educirati se na njima i postepeno ići prema nečem većem. Što se tiče grada Koprivnice, mi smo krenuli od vrlo malog projekta u okviru Europskog tjedna kretanja i od projekta od otprilike 40.000 eura došli smo do mreže Civitas, do toga da budemo pokazni grad u mreži Civitas i da evo kroz 4-godišnji projekt ostvarimo uštedu gradu od nekakvih 1 milijun eura.